Ki pulet ke jelah ke si baar kota yau kila khot hajar biang saya laingut kinong yalam bagi dukot jongka Khasi Students Union. Kenthop ya u organizing secretary jongka KSU Sengkmi u Ostanik Marbanyang. Bentoket halor kamakot duma bala register persya yaki hakabede bagajing kulmar kabami na kajing ya rally deki tuk hakanong bak shalong ban persya ya kajing penlong an ya ka Citizenship Amendment Bill kabala kelalong mentah ka Citizenship Amendment Act. Yakini kinong ilam bagi dikot ka Khasi Students Union lakot hajar Shillong Sadar Police Station halor ki hinriu tuli ki mokot duma ke bedai bagajing ki persya ya ka Citizenship Amendment Act bat kajing dawa ban pentrekam ya ke inline permit. Kini ki dikot ka KSU bersakot hajar ki deu organizing secretary u Ostanik Marbanyang bat argut kinong ilam ka KSU Maulai Circle bakentup yu Johnny Kongsit bat ugari Maulia. Hakani kajing let hajar ki dikot ka KSU bakentup kinong ilam ka Sengkemi kilemi pat ba ban senra ni kini laingut chatanat. U Presiden ka KSU Sengkemi u Lambok Starwell Marngar habai kran bikinong thok kubor. Ulong bakatanat pulet kala register mokot doma ya bunut kinong ilam bat ki dikot jong ka sem. Lem bat ki wei ki seng phalang bat bon ni kini ki mokot doma ki dei ki bel harap tang ban pentiang ya ki seng phalang. Dari uong pat bana kaliang ka KSU kadang la bakit ya kini ki mokot doma ke basyusyak parep bani ka basyak kejap no kejap benriu na kini ka selap perthai. Uni unong ilam ka KSU la maham balara ka jingkot ajar ki nong ilam bat ki dikot ka seng kidang yai beteng. Kania kan sepen bitar shiboni ki samla ke balaban syem da kanu kono golenti. Uang bak sorkar ka jing shisha kladai ban pelet jingmut cakaan ka bani dai kejap benriu. Om ban pentre kami ki an ki ban penjenjar ki samla jong kejap benriu. Namar kani ulong banang ni syakmat kajing dawai ke inline permit bari kiwi an bedai kejat benriu kandang yai rehem bat kandang ai mensi megi dikot ulong ba keseng kala sedang ya kajing kendrai ki menderi nadu kesem syajar kendai spa nyu kendai bat kam desuk ke bathamai bat keseng nang ni syakmat kan trekam no da ke becarcar ti kum kalong hi jiyat lenti jong ki siu ni kidu kisna ma monswa ngim so flashu kum ni jing tia ada ki nongilam ni dekat ni circle district na port CC kilong kumju hi yat lenti hi kena kejing yat lenti bat ngisim begini kimopun juga yat lenti juga sang nam ta bengi kren ni sujung jat penre retang ke wikru angko ban ong golong ba habangi kren ya ki kia kasan jong jat penre an sedang pat ban ring bat ban persang bat ban pharep dokuni kumtai ngasmo ba kapori ka sabatai mangisim la kren ya kanunu ko bolong bi an ni kren ni ki an ki kanun ni dawai ka hok helangi pensngau rakasur bengi dawa ke hok persang ya pen kubum ya kum kata kalenti te ngatharai dak mi pat kilat kalenti jong jiyat lenti ngatharai kesedai pat kalenti ke ba hapan penbor ke samla pan perkhat dak mi pat kalat kalenti ngilong rangba ngilong open minded ngilong close minded ke jing promote jong perkhat jungi jelong bangi kren isu ngim dei bentiang mengi benri ngi kren ya ka hok ko jing sang iwan ni wan jing khot wan suwa bangi poi kakot purom kata handai longba aslong tang kawai la kom kini kidang ye teng ngatrai samla kadang pensat kadang pentarha tidak kadang pensat te ngatrai sutui jemut jeng perkat samla kan jalam sono yang ngej kam mak sarkar ka sutu ni khmat kare trikam ye ki an ki ban yada ya ki benriu am trikam ki an ban haras pat ikun samla jong jaj benriu Hari Rajang, Kat Kebun!